Reka ngushimire kandi nguhe n'ikaze wowe wamaze gukora subscribe ku bibanza Rio Estate. Uyu munsi rero ngiye kubereka imari, ya mari bita byungura kandi y'umwaka. So ngiye kubereka imari y'inzu, inzu nziza cyane y'ubucuruzi, imiryango itatu iri kuri uyu muhanda muri iyi centre ya Musenyi. Ku bantu bahazi, aha ni Musenyi ku murenge neza. Umurenge uri haruguru y'aya mazu. Nkuko mubizi, uyu muhanda wa Musenyi ni umwe mu mihanda iri mu karere ka Bugesera igiye kujyamo kaburimbo. So uyu muhanda uturuka i Nyamata mu mujyi neza, ku bantu bahazi kuri Palace Rock Hotel, ukaza muri uyu muhanda ukagera hano ku murenge wa Musenyi. Nkuko mubibona, ni centre nziza cyane y'ubucuruzi. So ni centre nziza cyane y'ubucuruzi ku bantu bahazi. Hono ruca abana, iyo umuntu akurangiye y'inzu uhita ubimenya ko aguhaye imari, kuko uyu muhanda ku bantu bawuzi ugiye kujya mu kaburimbo ituruka hara kuri Palace Rock aho irangiriye, ikaza muri uyu muhanda wa Musenyi igakomeza za Rulindo hose ku bantu bazi muri biriya bice. So hano rero ngira ngo ku bantu bazi Musenyi, ahangaha ni ku murenge. Ukomeje imbere gato ugeraho bita muri centre yo mu Cyanika, centre ikomeye y'umujyi. Abazi ku murenge, iyi nzu mubona iriho idarapo ry'igihugu cyacu, iyi ngiyi, iyi ya kadasiteri mureba iriho idarapo ry'igihugu, ni sale y'umurenge wa Musenyi ikorerwamo inama. Hirya gatoya murahabona indi kadasiteri, ni ibiro by'akagari ka Musenyi. Kuvuga ngo iyi ni sale, hanyuma iriya kadasiteri ikurikiyeho ni akagari ka Musenyi. Ibi byapa ku bantu babizi, iyo ukase ngira ngo ubugeze muri cya kimanuka, umanuka ukaza guterera uhita ugera ahantu bita Ishyorongi, ukomeza imbere gato Ikanazi uhita ugera i Nyamata. Inzu nje kubereka rero ni imari mwa bantu mwe. Ni inzu ifite imiryango itatu y'ubucuruzi myiza kandi inakorerwamo. Ni inzu ifite igikari, ushobora gukora business y'akabari utiriwe uvunika. Inzu imbere mu gikari hubatsemo n'amabengaro. Inzu nje kubereka rero ni iyi ngiyi, iyi mubona y'amarangi y'umuhondo. Inzu y'igitwe nziza cyane, ko muyireba rwose ni inzu nziza cyane. Ndaje mu kanya batembereze no mu gikari mwihere ijisho. Kuvuga ngo umuryango wa mbere ni uyu, uwa kabiri ni umanitseho icyapa cya banki cya BK, banki ya Kigali. Hanyuma ariko mbatembereze no mu gikari cy'iyi nzu, ubundi murebe mwa bantu mwe ukuntu ngiye kubaha imari. Aha ni neza ni kuri sale y'umurenge ku bantu bahazi. Reka twinjirire mu gikari, hanyuma turebe uko byifashe hose. Ngende mbereka, ngira ngo murabibona ko ari imiryango itatu myiza cyane. Inzu rwose ifite protection ku bantu bayibona. Ni inzu ifite ubudahangarwa kabisa, inzu nziza kandi ku mafaranga make. Mbibutse ko iyi nzu miliyoni 24 nyirayo yemera n'ibiganiro. Bivuze ngo rero muri 24 hari na makeya yavaho. Twagiye mu gikari kugira ngo naho mabereke, ngira ngo murabona ko iyo banayikoreramo ibikorwa bya banki. Twagiye mu gikari mbere ku kuntu rwose burya imari mwa bantu mwe hari ahantu ziri, imari ziba ziri. Wicyo usabwa no gukora subscribe, ubundi nkajya nkwihera iki show y'imari. Dore mu gikari namwe murebe izi bingaro, tera amarange ugahita utangira business. Kari cyiza cyane rwose mwa bantu mwe, kisanzuye cyangwa murabibona. Urabona ko ari business rwose ifatika. Harimo andi mazu ngira ngo murabireba. Ni imari nziza, miliyoni 24 nyirayo yemera n'ibiganiro. Bivuze ngo ni miliyoni 24 ziri negotiable. Ngaho ibaze nawe kumva ngo 24 agura inzu ku muhanda muri centre y'ubucuruzi nziza nk'iyi ngiyi. Ari mu gikari nyibereka, ngira ngo igisigaye ni amahitamo yawe. Nimero yanjye ni 0788 25 nanone 744. 0788 inshuro ebyiri 742. 0788
25 25 744, ubundi ukampamagara nkakugeza kuri iyi nzu nkaguhuza na nyirayo, mukicara ku meza y'ibiganiro, ubundi akakwihera imari rwose ukiturira imusenyi. Ukiturira imusenyi cyangwa se ukahagira bizinesi ku buryo inzu yawe izajya yinjiza amafaranga, waba wibereye i Kigali cyangwa se aho waba uri hose mu gihugu, ariko ukaba ufite imari. Kandi nawe tekereza iyi nzu umunsi kaburimbo izaba yaciye kuri uyu muhanda, nawe umbwire ni ugukodeshwa mu mamiliyoni. Byo ni urucabana, ni mu mamiliyoni kabisa. Iyi mari rwose uza mbere ntago tunaniranwa, kubera ko nyirayo arashaka amafaranga ku buryo bushoboka. Yantumye miliyoni 24, ariko ambwira ati uza afite gahunda turanamukaturira kugira ngo twikemurire ikibazo dufite. Kandi murabizi mu kinyarwanda umuntu akina afite itungo akaba ari ryo rimugoboka kameme, akemera agaheba imari nk'iyi akayigurisha make nkariye mwumvise nababwiye. Ni inzu nziza ifite igikari cyisanzuye, amabinga ararubatse, ibintu byose birakoze, amanegise nk'uko mwabibonye. Ni inzu isanzwe n'ubundi ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Rero karibu kuhagera ni nako gutombora. Umuhanga wa mbere mu kanya arampamagara arambwira ati nyabona iyo mari ntincike, ariko umwanya ni ikibazo. Kuba rero nta mwanya afite ni nako guhomba. Ngira ngo rero inzu ndayibatembereje, Umurenge wa Musenyi nawubagejejemo kare, ngira ngo mwabonye ko iyi ari imari y'umwaka. Sawa sawa.